Kaka je to festa napolju? Nije festa, no čudo. Rusi opet zapiriše na vrh Bacione. Ispevo s ovim put dvoje, tačno na vrh neba. Ne nasjedajte, drugovi. Sjedi, Mirko, naveta. Nema nebo vrga. Ti, Gavrile, Bogom i ko da si se peo? Ima! Kako nema, sad su Rusi gore. A ljudi, ja se da prostite najebu. Što? A kako što? Kako što, ako su Rusi napravili bilo kakav uspjeh, ja od džeda i od Mirka neću živo ostati. Znate li što je mene milo mi, ako ima Boga, kako će streknuti to? Ko će kuko streknuti? Ovo je partinski. Ko će streknut Bog? Kad mu Rusi ovako pročešaju, morat će sve 4 uvijek ovako, tako pane vođe u selu. Ko da pane vođen? Bog, Gavrile, Bog. To se uspavalo. A mi da radimo. Stvarno mi te, Mirka Suzo, ti si po radu poznao. Kako nije jesvala? Vala se opuči. Gavrile, koliko god da radim, više se opučih non gore. Kume, ja moram ići. Što? A kako što, đavole, sad će oni početi slavit. Ja se moram priredit, eto što.